uzofaka ukuthi kufanele into eyodwa sibuke la fanele yodwa noma manje angisazi ke manje sengidekile ke nami ngidlala kophayi kuyakilo kwenzakalani mfana manje khona imuvi edlalayo manje ngiyazi idlala ngikuthini yona leyo mshana shisi volume bangumsindi Nguwe futhi malume we. Kodwa namalume wena malume ha thina siyabethwa komama notata athi sidla amadano athi sidla nebacon athi sidla abantu sefrijini wena malume hayi ngeke awungele mshana nina nizidlela izinto esefrijini asizidli into sefrijini sidlinda umama basile sasesikoleni futhini sasesikoleni njengoba kuphela ama-purity lekhaya kuphela ama-yogurt kuphela ama-etramel sasesikoleni uthini futhi nami uthini uthi wena ngakadade wethu wena ubona mina ngidla ama-purity lekhaya ubona mina ngidla ama-nestan lekhaya ubona azi Ngeke malume akele but you look suspicious wena mshana wami you look guilty wena yabona mshana yabona suk ozohlala la mshana letha la remote iphi remote wena siyazi iphi remote asanguwe malume uhlele amadano nje yabona suspicious Hazi faka isiteshi othandayo la mshana wena mshana wona engasi ngozumlahle wena wena uqinisile mshana wami yabuza ukuthi asho mshana wami angiyenzi leyo nto mina look suspicious malume yeah you look suspicious mina mshana wami mina kodwa malume ufeel guilty ngiyenze leyo nto ha you look guilty suspicious malume yeah mshana yeah mshana sure malume uyibuyisile le ketele ngibuyisile kanje ufuna ukusiphanisa na yeah mshana awurayini nokudla ebusuku kangaka efrijini ha ebusuku kangaka efrijini hayi kade ngibekile amanzi abandala lapha efrijini bengizaphuzelawo